babili omunye wayevama ukubonwa amanazareti asaboni manje sekuyimpuphe yonke wayevama ukubonwa amanazareti bakize esihlahleni kuhamba khona lithi mina nguThixo kayihlo sekuyindaweni embili nguThixo kayihlo ngiwuThixo ka-Abraham noIsaka noJakobe mina okhulumayo ngeke asho namhlanje la ngeke asho uThixo ka-Abraham ngeke asho ukuthi nguThixo kayihlo kuwe abesethi u-Abraham noIsaka noJakobe phika angasho ngeke asho ngaba kasho kimi phela ukuthi uThixo kababa ngoba ubaba akasiyo uAbraham nobaba mkhulu asiyo uIsaka noJakobe konke la ubaba mkhulu mina umayekile nawu uNkulunkulu eqondo kungitshela iqiniso lalento uthi ngiwuThixo kamayekisa kamzazela kasokhabizela kanyathikazi kanti lokhu malasihlahleni uThixo kababamkhulu uThixo omkhulu ya bese ngizwana ngilalele futhi ngiyakuthuma Mose uhambe ukhipha abantwana bami bakwa-Israyeli uba esizweni esengibakhethela bahlupheka lapho sengizweni ukukhala kwabo right nani nonke 8 in verse Exodus ishumi nesishiyagalombili ivesi futhi eleshumi nesishiyagalombili uThixo wawoyihlo uyakhulunywa lapho woyihlo kusakhulunywa lapho sekuvelile lokhu uThixo wawethu nawo ngiyabavezela umprofethi kubafowabo abe njengawe ngiyabukela amazwi ami emlonyeni wakhe uyakukhuluma kubona konke akutshelwa yimina uyakuthi uma ekhona ungawalaleliyo amazwi ami awakhulumayo egameni lami ngiyakukubiza kuye kodwa umprofethi uyakukhuluma izwi ngegama lami engingamyalezanga ukuba likhulume noma ekhuluma egameni lesinye isifihlo lowo mprofethi uyakupha impela noma uthi wena enhliziyweni yakho uyakulazi ngani igama elingakhulunywanga uJehova na uma umprofethi ekhuluma egameni likaJehova uma leyo nto kayiveli yenzeke leyo nto ayikhulunywanga uJehova umprofethi uzikhulumele yona anisesaba yena afika wathi uprofethi wathi baba yami ngesemenzini bantu bamngene sathi mphelikiye bamkhithiye wasethi hambani-ke bantu bami hambani nimthenele isinkwa sabelungu namathuba kulokujaya amathumbu uyakotola bebekhuluma naleyo ndaba nonke eniphetheyo yobufakazi ngezinto ezenzeka kimi ushele kulapho wenkosikazi oweza kimi mina ngithunywa sikashela weza kimi wathi yeba kukena abantu ngithi ngicela abafana ababili kube amawele wona wacela mntanami uyakhaphula ucela amawele kube abafana inkosi kubusile ya kini nonke futhi ngisho njalo mawusencane imoto kade ngitshela omunye khona enkosi ukuthi ubathi khona ade ngitshela manje ethi hawu ngacela imoto kuwena ngingenamali ngithi ya manje imoto ukuthi uyena manje khona imoto uthena angayithengi kodwa ngithole imalini wena sethole 12,000 uphuwa ushembe 12,000 ngoba uthe ufuna ukuthenga imoto nawu 12,000 awubone ukuthi wenze njani uzoyidiphoza ngosuku
ngo-6,000 athengikrefane uzohamba kahle angibabazi ukuhamba kwakhe ngoba bazokuyicela kushele abe say economization uthi kuthe abelungu sebenzindodana angazi lezenyanga bangayiholela uthe mase beyiholela bathi zimu 12,000 main fund waya kuye sotha ubheke baba uthi angangeni esizini yakho ngicela nje uJesu asho izwi elilodwa aliqondise kulo mntwana wami ogulayo wathi Jesu ngathi ngibona ukholo wanje wa-Israyeli ngaleso sikhathi uChristu njalo eyiphila ingane lapha ekhaya ethumela izwi uthumele izwi uChristu wayelapha ingane ngenkolo yalo ithi inkolo yalo hawu cha ungangeni ungazoyihluphe ungene endlini angifanele khuluma nje izwi ya nami ngathi ngeze kule nkosikazi inkosi ibusile nonke mangithi inkosi ibusile ngisho ukuthi ayibusise isicelo sakho sibe njengokufisa kwakho ngihamba-ke ngoba ngilungu ngihamba nje ngiyakhohlwa futhi ngase ngiyikhohlwe nale nkosikazi ngoba ngazi ngizophumelela yini uyazi uma uneqiniso lesilopheli ngathi wathola abantwana abanele uma wena wathola uzowathola mina ngeke ngisho ngiyethi uNkulunkulu akabusile isicelo sakho asele phumelele yezwa na sengibuya ngonyaka olandelayo baqhamuka abantu nje njengoba bento beqhamuka bezulayini banikela bayakhuluma banikela bakhuluma kweza nabanye ababili inkosikazi phambili iphethe ingane nenye ngemva kwayo nayo iphethe ingane hayi ya wena nkosikazi cha ngizonikelela abantwana bami engibahlonileyo ya nginikela ngale mali futhi-ke nansi enye imali yomuntu ungangiphethe ngale cha nawe ngiphathele enye engemuva ya kwakwenze njani na ingani wena ngacela ingane kuwe ngonyaka odlule waqhamuka ushele waqhamuka ifu lathi dwi lapha phezulu liqonde kuleli famu lomlungu lathi nje dwi ekuseni ngo-10 to 10 kanje aniyazi indaba lathi dwi yazi noma yifika lathi dwi ifu lapha bathi abantu nalifu bayabona ukuthi akusile ifu elijwayelekile linabantu phakathi
sihleliyo engicula manje ngicula ngoba lo mfana wayesefaka manje wakhuluma into engathola naba abanye la yifloku lishonele ingathi bayahlabelela isikhulu azange betholakala babili okwamanazeka babefaka ingubo ezimhlophe bonke ukhulume ehambe empini ehlezi nayiphakamile kanti nangefini wayesethi wathi umaseliphezulu kamathi ngobani umfana waphuma umphefumulo uhamba ushilo ungihamba nomshebe edlula iflaliya le nomfana wayashilo wasiya le waphuma umphefumulo wangena kushembe zaya bahamba bawashumayela khuluma ngaleyo ndaba indoda enjalo eManazaretha ngiye ngifikele ngithi semangile hlezi inganyana siyabuka nangumuntu obaleke efuweni athi akhomba umuntu obalekayo awefana athi ubashumayeli bakhambani mina nithi niyangizwa la into engayibonayo yiko lo manifaza ngikhuluma into enayibonayo eyisimangaliso kulena ngoba nihlale nithi sisendabeni enkulu yilande le ndaba enkulu yeke ukuthi sinonkulunkulu thina awulandi indaba enkulu le indaba enkulu edala ukuthi wena uthi unkulunkulu ngoba uyibhimbi awukwazi ukukhuluma kodwa utshela indaba kuqala ukuthi utayi kodwa ngathi unkulunkulu lo yini leyenzeka uGumede umshumalo wasemthandeni yamazi nangifona uthi uGumede kimi mina bengikholwa lapha kumakhaya umfundisi American Boy lapha ehlabathini Peter Street yabona uthi umfundisi hey basobani khona unezayo bathule nje athi kukhona umuntu ozofika la basobani lo muntu asenthathe nonke umkhosi loyo basobani uzofika umprofeti wamanga futhi-ke wezwa uGumede khona umuntu ofikile eThekwini ofikile wayesekaba ukuthi umfundisi wasitshela umfundisi Makhaya wabatshela wathi khona kanti uzofika ukhokhomvula lwasezulwini oluphilisa wonke umuntu ngambuka lisephilile umuntu kaze ngayindoda yini kulo muntu wenzani uthi kuGumede
ya kwafika isonto ngezwa singakafika isonto ukuthi lo muntu ofike lapha ya emsizini nami ngangafika khona kazobona ngihlola lo wenzekayo la so swela indawo yokuhlala manje sozobaxosha abanye abantu ukuthi bangenze mhlawumbe sesizovela loluphutheleka lapha noma ngisho lokho-ke ngifunde kuDuteronomy 18 verse 28 na ngithi engifundela ukuthi ngonvezele umprofeti kwaba kini njengani ekuseni ngeke ngayisho le nto ngathi kwaphula ngathi kodwa phela uNkulunkulu ngeke amthumele umthetho nona yabo nomkhathi ngeke amthumela zophatha abantu la ngeke bavuma ukulandela nginabafundisi eceleni wami na labo kuleni okuqala nabo abafundisi iy'nkunzi mananga zabafundisi nabo abaphathi labo bababhishophu labo amakhosi ibona abafundisi abakhulu emhlabeni baphethe izizwe zabantu baphethe iRome baphethe iLuther baphethe wonke amabandla aphansi kwabo